Evo nas, Orahovica, Gornja Mahala. Upravo čekamo da svatari stignu ako Bog da. Sve je prošlo sa hajrom, hvala Allahu. Evo sad i očekujemo upravo svaki trenutak. Evo nas, svatari stižu ako Bog da. Ajla! Viš kako leva? Ćao si Dino? Šta ima? Šta ima? Dobro, kako si ti? Kako ste, djevojke? Kako ste? Djevojke, idemo. Ajde prvo tamo. Salam. Moje dobre komšinke. Hvala puno. Fino ste se našli. Salam alejkum. Kako ste? Hoćeš da... Jel ti došao Efendije? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Neka je neizmjerna slava i hvala našeg gospodara Allahu Đelešanu i salavat i selam na njegova poslanika i miljenika Muhammeda alejhi selam. Poštovani mladenici, drage braćo i sestre, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Danas smo se okupili na ovom mjestu sa željom i sa namjerom, sa nijetom da izvršimo čin nikaha, odnosno šerijatskog vjenčanja između Nakić Ahmeda i njegove izabranice Đulić Ajde. Oni ovim činom u ime Allaha Đelešanu ulaze u zakoniti i legalni islamski bračni život i time realiziraju kuranski i hadijski princip. Dakle, naredbu Allaha Đelešanu kad
i preporuku i upozorenje poslanika alejhi selam kada je također u pitanju brak. Allah dželešanu u Kur'anu kaže: "Estaizu billah wa ankihu al-ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum." Sadakallahu azim. Što u prijevodu znači: udavajte neudate i ženite neoženjene i čestite robove svoje i robinje svoje. Dakle, ovo je kuranski princip obaveze braka za one koji su zdravi, imućni i u mogućnosti da stupe u brak. Poslanik alejhi selam u hadisu kaže: "En-nikahu sunnati, faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni." Nikah ili brak je moj sunnet, moja praksa. Pa ko se ne bude držao mog sunneta ili moje prakse, taj i ne pripada meni. Naš brat Ahmed i naša sestra Ajla ovim činom potvrđuju da su sljedbenici prakse Muhameda sallallahu alejhi ve sellem i da su sljedbenici Kur'ana i Islama. Ukratko ćemo samo objasniti šta je potrebno da bi vaš brak bio punovažan. Pod broj 1 potrebno je ovo što se nalazi ispred ovog brata, dakle izvod iz matične knjige vjenčanih u općini. Dakle, to je sada obaveza. Zašto? Zato što brak sklopljen samo pred mjesnim imamom nije validan u smislu da mlada nema prava koja ima ovim vjenčanjem u općini. Isto tako i mladoženja naravno. Dakle, da bi se izbjegli problemi, da bi se izbjeglo ono što se dešava, nažalost, u mnogim našim brakovima, Islamska zajednica je donijela odluku i pravilo da se ne može obaviti šarijetsko vjenčanje prije nego što se obavi vjenčanje u općini, upravo zato što Islamska zajednica nema pri sebi zakon koji bi mogao da se brine o pravima žene, djece, o vjenčanom daru i tako dalje, da ne nabrajamo. Dakle, mi smo ispunili ovaj prvi dio. Druga stvar, potrebno je da imamo dva svjedoka muškarca ili jednog muškarca i dvije žene, da bi oni razglasili kasnije svima da Ahmed i Ajla žive u legalnom islamskom braku i da potvrde ono što se ovdje bude ugovoreno. Pod broj 2, obavezno je da se utvrdi da nema bračnih zapreka za sklapanje braka, kao što je krvno srodstvo, srodstvo po mlijeku i srodstvo po tazbini. Pod broj 3, potrebna je vaša slobodna volja, dakle da brak ulazite svojevoljno, bez ikakve prisile. Odnosno da jedno od vas ponudi brak, a da drugo prihvati. A to ćemo ovdje oko Boga javno učiniti. I pod broj 4, da je utvrđen mehr. Imaju dvije vrste mehra, to Ahmed vrlo dobro zna. Mehr i muadžel je onaj koji je nama važan, to je vjenčani dar koji muž daje ženi. Dok dođemo do toga, još ćemo malo objasniti. Dakle, pod broj 1 imamo li svjedoke? Tu su oni koji se mi... Dobro. Dakle, imamo 3 svjedoka, Alen Batrić, Emina Nakić i Zlata Jašareć. Je tako? Dobro. Vi ćete, dakle, potvrditi što se tiče ovih zapreka i potvrdit ćete, dakle, ovaj iđab i kabul i iznos mehra. Kad vas bude pitao, jeste li čuli, kazat ćete 3 puta, čuli smo, ili čula sam, kako hoćete. Dakle, uglavnom morate potvrditi da ste čuli. Pošto imamo svjedoke, prelazimo na sljedeću tačku, a to je da nema bračnih zapreka za sklapanje braka, da mladenci nisu u krvnom srodstvu, srodstvu po mlijeku ili po tazbini. Svjedoci imali takvih zapreka, mlada nije bila u braku, mladoženja znam da nije, dakle to je ono po tazbini, a što se tiče krvnog srodstva, dakle vi ste daleko jedno drugo živjeli, dakle nema zapreka, svjedoci potvrdite da li je ovo tačno, dakle nema zapreka po krvi, po mlijeku ili po tazbini.
Sljedeće je ovo što smo spomenuli, a to je mehri mueđel, vjenčani dar koji muž daje ženi. Nadam se da ovo neće biti problem. Vrlo često ne bude u Bosni, ali u drugim islamskim zemljama je ovo najveći problem. Mehri mueđel, Ahmede, ti znaš dobro, ne znam jesi objasnio svojoj mladi šta znači mehri mueđel, to je dar koji muž daje ženi u toku braka. Može to biti neko putovanje, može to biti nešto što se uloži u stan ili nešto što ćete zajedno potrošiti, može to se i oprostiti. Dakle, mama može da kaže ništa, ali to se ne preporučuje. Dakle, nije ograničeno koliko god ona traži, muž je u toku braka dužan da to izmiri, a pogotovo ako ne daj Bože dođe do razvoda braka. Ovdje dolazi do izražaja ono što kažemo bez onog tamo papira i ovo ne može važiti, jer tamo ne piše mehr je ovdje samo pred svjedocima, pred prisutnima i pred Allahom Đelešanom, dakle Ahmedova obaveza. Pa mi ćemo upitati mladu Ajla, jesi li odlučila koliki mehr tražiš od Nakić Ahmeda? Jeste razgovarali već? Budu, kaže. 1000 maraka. Maraka, kaže. Ahmede, prvo slažeš li se? Dobro, svjedoci jeste čuli? Šta god da bude slažem. Dobro, jeste čuli? Jeste čuli. Dobro. Dakle, mehr je utvrđen u iznosu od 1000 konvertibilnih maraka i to ćemo zapisati. Dolazimo do glavnog dijela o kojem smo govorili, a to je slobodna volja, da u brak ulazite svojevoljno bez ikakve prisile i to ćemo sada ponoviti javno kazati pred svjedocima, da vi ne morate vi govoriti, ja ću kazati, a vi samo kažete da prihvatate 3 puta, svjedoci će 3 puta kazati da su čuli kada ih upitam. Dakle, 3 puta ćete kazati da li prihvatate ulazak u brak sa ovom drugom osobom. Nema određeno toga ćemo početi, pa eto, hoćemo nadloženje. Dobro. Da li ti, Nakić Ahmede, sine Mehmedanije i Fatime Nakić, prihvataš da svoju zakonitu suprugu pri punoj svijesti i slobodnoj volji, bez ičije prisile, Đulić, Ajlu, Čerku, Almira i Jasmine. Prihvataš? Da, prihvatam. Prihvatam. Svjedoci sam čuli? Čuli smo. Dobro. Da li ti, Đulić, Ajla, prihvataš da svog zakonitog supruga pri punoj svijesti i slobodnoj volji, bez ičije prisile, Nakić Ahmeda? Prihvataš me? Prihvatam. Svjedoci sam čuli? Čuo. Dobro, sa iznosom mehra od 1000 konvertibilnih maraka i hidžabom i kabulom, dakle ponudom prihvatanja braka koje smo čuli, možemo posvjedočiti i potvrditi da su Nakić Ahmed i Đulić Ajla stupili u halal, zakoniti, legalni, islamski, bračni život i mi im ovom prilikom čestitamo. Molimo Allaha Đelešanom da im podari svaki hajr na životu, da im da čestit dug život i da žive i vesele sa ovoga svijeta kao muslimani. Amin. Ja arhamar rahim. Još imamo po protokolu dakle proučiti ašare i proučiti dovu. Dok Ahmed će nam ti proučiti. Dok ja ne budem učio ili ako ima neko prisutnih da hoće, neće, dobro. Dok ja proučim ašare, vi ćete samo potpisati ovdje. Svjedoci, evo piše vam pod 1, 2 i 3, mladenci, nadložene pa mlada i to je to. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم Hvala Allahu Đelešanom koji je dozvolio brak, zabranio blud. Neka je blagoslov i mir Allahom poslaniku Muhammedu alejhi selam koji je objasnio ono što je dozvoljeno i dopušteno. Dragi i uzvišeni Allahom, danas ti skrušeno zahvaljujemo kada smo u prilici obaviti čin vjenčanja između Ahmeda i njegove zabranice Ajde. Gospodaru našem, čini ovaj brak valjan i primjen kod tebe. Uzvišeni Allah, molimo te da ovoj mladinci sjediniš i podariš im harmoniju u braku, kako si podario Adem, alejhi selam i Hazreti Habi, Muhammed, alejhi selam i Hatidži, radijallahu anha, Hazreti Ali, radijallahu anhu i Hazreti Fatimi, radijallahu anha. Gospodaru naš, daj da ovaj brak bude ispunjen ljubavlju, srećom i skladom, a ne dopusti da se ovaj brak uvuče mržnja, razdor i zavidnost. Najuzvišeniji Gospodar, molimo te ovim mladincima podaj iman, islamsko vjerovanje i uzajamno poštovanje u braku, dug život, obilu na faku, te čestitu hajde djecu koja će zajedno sa njima kao svojim roditeljima hoditi ovim svijetom kao pravi muslimani iskreni tvoji robovi. Na kraju te molimo, dragi naš stvoritelj, uredi naše međusobne odnose, otkloni svađe između nas, prijatelji naša srca, uputi nas i vodi putevima spasa, izvedi nas iz tmine na svjetlo, otkloni od nas sva ružna djela, javna i skrivena. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Moram ti display. A jes. Jesi Amča, šta ima tako? Kako? Povratio da pare. Ona je kod profesor, zna ona. Ja ne pijem kafu. Šok, reci može. Jel' ovo rođen? Gdje si rođen? Jesi mi dobar? Da vidim.
Nema niko za lezu. Jes, ko je davno došao, hajmo. Ajde, Bujrum. Pospije malo, pospije, djeca danje. Jeste od djeca, tam boci. Dida, tam boci. Ajde ovdje. Nemo, evo, počnite sa lasne. Ruku desnu, čekaj. Odo ti, malo da. Ti mirni plan ovako. Sad čekajte sad. Čekajte. Podesnu se. Ruku da, evo. Sad čekajte. Hajde, oni budu stvari. Pa ne ima nijedne ni pogone. Da ste... Znam. Nisi onda da je drago, onda da iskućimo. Ja, Ana mu je trebalo. Imam. Gotovo je, hajde. Ne, hajde. Evo snima kamera džurno. Bujrum, hajde u Bujrum. Gdje je tetka? Evo me. Jesi mi doveo? Alhamdulillah. Gdje mi prolazi sad? Hajde tam redajte se. Hajde ovdje oprovodite. Evo. Snimka će ima. Ne, Što meni? Ja sam njoj imala. Hajde. Evo sjedojte, redojte. Hoćeš ko se ide? Alejkim salam, samo se tam redojte. Hajde. Alejkim salam. A već prošlo. Jedni do drugih. Alejkim salam, dobro je. Nek si došla i ova naša brda da vidite dobre kako ste vi. Hajde tamo koliko more, a evo na stolicu. Ovo rozio sam. Ovo rozio da... Evo ima još jedna krutu fija. Selam alejkum, Amidža. Alejkum selam. Znači, ovo je danas jedan od najsretnijih dana i za tebe i za Nakića, jel? Zlatna stolica, što se kaže, jel da? Pa imaš li šta poručiti ovim mladencima? Pa da budu hajir, zdravi, pametni i da sretno dožive duboku starost. Tako je, maša, lako Bog. Ajla se pita. A šifra je ajla se pita. Ne mogu, treba mi, daj ona, ti mala, daj krpu tam njima je. Treba mi, ovako. Kako se drugi dan najteži došla, piva, pečena
Evo ti krpa, hajde. Evo krpa. Treba meni dati tam tetke na vodu. Ovo je malo. Samo čisto. Ja šećera, ima šećera. Pa malo. Daj mi jedan tanj. Ne mora da šećer. Imaju kile da se nadava. Mora nek šećer. Jedan. Daj mi reci nešto, šta misliš? Ovo je zadnji sin, jel da? Treći po redu. Treći po redu nije da zadnji, a ja. Sa zlatne stolice, jel da? Pa sa zlatne, jeste. Znači da im Allah podari sve najbolje. Amin, amin, sve. Eto, svakome. I da mi reci još, šta misliš o ovom danas, je sve proteklo kako treba, ako Bog da? Pa vidjet ću, tek evo počelo. Tek je počelo, jel? A ne znam do sad. Sve je hajirli. Sve je hajirli do sad bilo, alhamdulillah. Ako Bog da, da. Eto, pa... Ima još malo graha. Još neko graha. Šta je? A? Jo, jesi i fin, jel? Čuj. Pogledam, vidi rođe, tam što je... Nema da je 100 mini, nije meni. Šta ću mini govoriti? Onda suprotno. Košljat je, be. Košljat je ono... Sad malo dalje, evo sad mogu šta jest. Možda i ovo, koja ona jedi. Mogu ja ovo. Brojme, što li, gdje ćeš sjest? Ne hoće ovdje sjest. Mohamed, 82. Nema, 86. Moja Dina, 82. Ja sam mislio da je dobro, vi ste kasno. Koju ćeš? Daj, samo kaši ko nije bitno, evo su bili laži. Daj žinite, šta ima, kako si ti? Ja ono, proleć. Neka ništa, sam ti ne. Kakva trka sve. Pa nema manje. Ne treba zamir. Nema manje. Kad je se u frku, nema zamir. A gdje je soli? Znaš se su? Evo ovdje. Dino, tu kod Nane, jel? Tamo. Pa gdje si ti šta ima? Evo. Evo. Evo još tu. Evo sad će, evo da. Evo su. Naravno da je voli grah, ne znam šta mu je danas. Tako da to će ja Ja mu dosu. A ja udram. Evo salata. Još jedna. Ako ovo mora biti. Čekaj, Ja ne vidim ništa do... Ženi, nama ženu. Hana. Ja ti kažem, nemoj govoriti na... Sam malo, deo pere. Ja kad me ne razumije. Evo, sad će to. Da ide... Nima veze, može ovako. Pa ako ne bude sve mora opomeniti. Ona trokutasta, daj tu troku. Nije. Ajde, oni su se već našli.
Ovo je zanimljivo što je to. Gdje podajte im? Evo. Da pokušajte tamo. Evo, dodajte tamo. Podajmo tu salavetu da mogu uštiti. Čini im je lakše. Evo i zajedno. Malo, nanos, ajde. Čekaj da ja kažem. Da salavetu. Oj, Amede, ona treba usta dijeliti kolače, a neko, ona će sa njom, sa korpicom korpicu nosa. Ali ostaje još jedno. Ona je morala ona moja. Ne mora, čari, mogu dati voda. Možete to ne prođi tamo. A kad cikate prednost, ona mora 2 puta. Je, ko reže tortu 2 duplo plaća. Za svaki kolač koji je uzmio i zavolio Zatvorite vrata, zaključajte. Hoće doći do mene da ja idem. Ja sam kamerman. Treba ćeš mene snimo. Sjeđi da čekaj što je kamerao. Ja nema neka da ima ono. Evo, ne reći. Mislim da nema čokoladna. Čokoladna je tu, da nema. A nego ko jede, može primijeti. Ko je već pojao, može primijeti ima ona, ali ja ne bih rekla da ima. Ja čekaj dole u riječi. Ko bude bila ja. Daj, Dino je skup bio. Može sam desiti. pa tu smo stajali. A nama vama, ajte vi prvi ako zadnji. Je, kada je glad. Bilo je jelo. Pa dobro, bravo i pomoća. To je moj, ja sam njega šlo. Ma ne, ja sam noćni, ja sam ja sam i trnuo noćni. Neki miks napravim, samo nemoj slučajno da bude grava, neću. Žena je izradi čokoladice, napravi prvi ono izgleda. Orasi, bukvalno. Oblik oraha ima. Oblik i orah, od oraha. Bližuje sam ono da, kako se zove, Donesem još tanjira, moram donijeti. Evo Vilice kod mene se ima. Treba mi tanjira. Nisam jela smala. Nisam, nemamo da. Evo, dozat ćemo i Zvoni im je ovaj. Ja po Marku plaću ovaj kolač. Ako ne može i da, mi to da. je li to najskuplji kolač? Evo, još jedan. Ko hoće 2 plati, ima još 2 torte. Ima još 2 torte. Ima još torte. Neću, ne mora da vidite. Evo kako ste Nema, ne mogu pojiti pri nađu. Nema da ne mogu. A treba li probati? Možeš noge. Ima li?
Aha, čekaj. Vilicu, gdje su Đulba Vilica? Gdje je Đulba? Vidimo kasnije kad ne bude narodno. Đida, reci im, sad će druga torta i druga cura će napraći. A gdje da sam... Nijeka,